70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Nɔvi lɔlɔtɔ todzinɔlawo mido gbe na mi le míaƒetɔ kple míaɖela Yesu Kristo be ŋkɔme. Igbava do ame kewo be gbe mi le se ŋdike ya enye mia nɔviwo dɔgbeɖela Emmanuel Diama Awudza kple mia nɔvi Abbas Uro be ŋkɔe mi le se ŋdike ya. Igbava be míayi doa dzi kuɖo aƒetoa míadze gɔme kple gbeɖoɖa. Papa Mawu ŋusẽwo katã tɔ mi de akpe na o. Míatɔ bubutɔ lɔlɔtɔ mi do ɖe dzi. Elabena woe wɔ nyuie na mi di ya. Ye gaxlẽ mi ɖe agbagbo dome. Ena bena amenuveve gasu miasi. Bena míagava yi doa dzi kple o la. Papa mi biɔ bena wo gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔ ne va de megbe na mi. Wo gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔ ne va kplɔ mi le doa be wɔwɔ me. Wo gbɔgbɔ kɔkɔe si nye nufiala nyuietɔa ne va xɔ míava de ne ƒonu. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe ne dzra edzi siwo dza se nya kple to ɖo. Bena enya sia na ge ɖe dzi nyuie ɖe me. Eye eto nyuie ɖe me bena no se la ne woasɔ do dɔwɔme le Yesu Kristo be ŋkɔme. Papa mi gba sɔ dɔwɔtɔ le radio de asiwo me. Kplɔlawo kpata de asiwo me. Mi biɔ be aƒo asi ne nɔ wa dzi. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe ametakpɔkpɔ ne sugbɔ ɖe wa dzi. Be doa ne ba ye dzi. Papa mi da akpe nɔ. Wo le mia dome yo dze gɔme vɔ. Ba ye dzi. Eye awoe nu. Bena ŋuti kɔkɔe nanye wo ɖeka tɔ. Le Yesu Kristo be ŋkɔme. Amen. 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 N'oyira mia todzinɔlawo mɔƒe amenuveve ne nɔ kpakple mi. Mɔƒe ŋusẽ ne do agbogbo le mia dzi. Eye sɔ ye dzi la míagblɔ bena ame ke ne le parti technique woyɔ be agbe eye ame si ke ne le nutata kpetɔ le mi yɔ be woro bangana Abbas. Amawo ne yra mia katã eye miawo miaƒe to se nuwo ne mi ne mi le agble me amawo ne yra mi. Aƒe me mi lea, eʋu me mi lea, dɔwɔƒe mi lea, kɔndzi mi lea, teƒe sia teƒe ke mi le kɔa Mawu amenuvela ŋutɔ ne yra mi eye gbɔgbɔ kɔkɔe ne bla eƒe ŋusẽ ne ge le mia me ne mi wu nɔ la míasɔ akpedada na Mawu gbɔgbe la. Mi dze nu ɖe gɔme mi gblɔ be fiƒode, ƒome ƒe fiƒode. Ebi ƒoƒo sukulu fiƒodea nu ka enyo mi gblɔ be fiƒodea ame ɖewo yɔ bena ahovi gbadodro, ame ɖewo yɔ be kpese eye ame ɖewo nu ɖewo dzɔna le ƒomea me. Enyi nuwo si le ƒomea me dzɔna le ƒomea katã dzi la eɖe sɔfiɔ bena ƒomea la fiƒode ɖe ge ɖe ƒomea me. Egbe la mi la yi dzi míakpɔ bena dzesiwo ke ɖene fiɔna bena ƒome ya fiƒode alo kpese alo hovi gbadodro le dzi la míakpɔ nukata dzesia ame adre, dzesi ɖeka ame adre ye mi la kpɔ eye nawo to eye nana gbɔgbɔ kɔkɔe nana bena nase gɔme nyuie ɖe. Dzesi gbãtɔa enyi bena luvɔa exɔ abi, luvɔ me ƒe abi xɔxɔ, luvɔ me ƒe seselelãmea exɔ abi, seselelãmea egli, seselelãmea mele teƒe o. Eye sɔgbɔ le ŋutia vɔvɔ̃ kplɔna nusugbɔ do. Ŋuti ta egbe la míahlẽ nu ɖe le Biblia me. Mose ƒe agbalẽ tame 5, taflatse míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ 5, ta blaeve-vɔ-8, kpikpi blaeve-vɔ-8, taflatse míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ 5, ta blaeve-vɔ-8, kpikpi blaeve-vɔ-8. Eye Yehowa gblɔ eye Yehowa akplɔ tamedada ŋkuagbã kple tsukuku aƒuwò. Eye Yehowa akplɔ tamedada ŋkuagbã kple tsukuku aƒuwò. Eye egbe la mi la ƒoƒo ku ɖo nusugbɔ ŋuti ku ɖo nu si ko le gbɔ bena tamedada
kua gbã kple tsukukua kui ɖe koe nyi bena amea ƒe luvɔ me la exɔ abi eye ne luvɔa xɔ abia amea me sese lãme tsã exɔna abi ale gbegbe bena nuwɔnawo nɔna le ɖe eye mi kpɔe do dzesi do bena fiƒode ƒe dzesi gbãtɔa ye mi la ƒoƒo ɖe ŋuti egbea nyi amea ƒe sese lãme mele teƒe o amea ƒe luvɔ me xɔ abi ale gbegbe bena nu si ko to na so ne mea nyi gbogbootɔ nyina bena ame ɖewo le la enua wɔna no si be wo aɖaxatɔ ne enua wɔna no si be wo dze nu alo ame ɖewo lea eva vana bena wo tsakana ŋgbate nya miɔ le ɖusi dzi o nu siawo mi ya aba lé gbea aƒoƒu aɖe sɔfiã be ne nu siawo va wo agbe me alo nu sia le dzɔ le meme ƒome me la anya se ɖeka bena fiƒode sia la edo agbogbo le ƒomea me edzidzidzia ne wokpɔ ame ɖewo me ƒome mea wobina dzi kabakaba wodona dɔmese wokpɔna dziku nuvi ɖe dzɔ kɔa wole zo nuvi ɖe dzɔ kɔa nyi tukaɖa akpanye tamesese ŋutrãwɔwɔ eɖe sɔfiã bena ne ƒomea me nu siawo katã le yie dzi le ƒomea me nosɔ agbetɔ amewo da ɖe eye agbetɔ ame nyi nu siawo vana woƒe agbe me la eɖe sɔfiã be fiƒode sia ele ƒomea me eye ƒomea me la fiƒode sia la enana amewo hayana enana bena amewo kpɔna dzidzɔ mele o xaxa eye ne mi kpɔe do dzesi do aku ɖo luvɔ ƒe abixɔxɔ alo sese lãmea mele teƒe o alo gli la ehena nu sugbɔ vana ame ƒe agbe me ale gbegbe ame ɖewo le la womekpɔ dzidzɔ le woƒe agbe me o wote kplɔ nukola va nukola la te do nukokoe vɔ mate ko nu mate kpɔ ma ɖo o mate kpɔ me nu me tsa tete o elabena vevesesea esese ale gbegbe bena womate kpɔ dzidzɔ eye ame ɖewo le wole sie nkatema nua woɖo esizo dzi wosɔ ŋutsuvi sɔ tsoe ele fiɔ gudaguda eye ewɔ sike ne va hum le nua ŋutɔ anya nuke la dzɔa nye akpa ɖeka akpa vegbɔa nyi bena ame ɖewo lea wole si eklo alo nkatema xɔmadi ene kaka nuvi ɖe dzɔ kpɔ wosi ɖe wo ɖokui me ati ŋdzizi me ati blanyi me womkpɔna dzidzɔ mehayana o wote kplɔ nu ɖe kpekpe va wote wɔ ɖe kpekpe womkpɔna dzidzɔ eɖe sɔfiã bena so kaka dzidzi me la nu ɖe dzɔ le ƒomea me nuke dzɔna nukae nyi nua dzɔ eye nu siawo va ƒomea ƒe agbe me o eye mi gblɔna nu ɖe be luvɔa míaƒe luvɔ sike mɔsɔ de mía mea nu sike nyi be nuɖuɖu gbãtɔ alo nu sike hĩa nyi lɔlɔ esi nyi luvɔa ƒe nuɖuɖu luvɔa ƒe nunu kple luvɔa ƒe anɔ agbe ahaya akpɔ dzidzɔ la luvɔa lɔlɔ mawo ƒe lɔlɔ enana bena míaƒe luvɔ hayana míaƒe luvɔ kpɔna gbɔ ɖe me míaƒe luvɔ kpɔna dzidzɔ va kuɖo ƒomea ŋutia etɔ kpadzia lɔlɔm le o enɔ kpadzi lɔlɔm le o woɖe wa nɔnɔewo le ati dzi woɖe wa nɔnɔewo le vevesese me woɖe wa nɔnɔewo le nutugbɔ me eye ɖevi siawo la wodzi wa ɖe leke la nɔ ɖo wodona ɖewo le mía degbe akpa medzi bia dewo kpɔ akpa ko edzina wa nu siawo hena enu sugbɔ kplɔna ame gbogbo ɖewo bena yayra ƒe ŋugbe ke mawo do ne mía kuɖo vɔvɔ kple nukasese lãme manɔ teƒea enana bena yayra sia la mebate wɔna eƒe dɔ le miaƒe agbe me o mebate wɔna miaƒe eye amea tsã ne le zɔ le ƒomea me alo le zɔ le xixia me la mawo ƒe nya ele se amewo se mawo ƒe nya wole tsɔtsi me fia eƒe ɖeka ƒe eve ƒe ewo ƒe blaeve ƒe blatɔ̃ va nu ɖewo le mate wɔ lɔlɔ sia la mate wɔ elabena etɔa kple nɔa la lɔlɔ leke le wa me o dzidzimewo katã so tɔgbetɔgbewo la lɔlɔm le wa me o ekɔ dziwɔ aɖe wodzitɔ o lɔlɔm le me o ekatɔ va ɖe srɔ̃ la etsã lɔlɔm le me o yewo dziwo le nu ya me la nu si ke tona so na mea ena nyina bena amea ƒe sese lãme alo ememe la eyɔ fún kple vɔvɔ eyɔ kple nuxaxa eyɔ kple adɔmesidodo eyɔ kple dziku eyɔ kple
nga tema akpanye amodo le o wona akpanye ntɔ nana ta o se na ta me wona akpanye mu nyi pe na egbe enua le va me no fipode nyi gere pome ame fipode nyi va na le pome ame ale gbegbe be na wa pe wona wala nduna dzidzɔ na mo no le ha dome tsa la wa pe nu wona nana be na ame sugbɔ le na fuwo ame sugbɔ le na kewo va me nyi kelele alo fulele me nya enyo ambia exɔ abi ɖe ƒe luvɔ me so dzɔdzɔme dzɔdzɔme se dzɔdzɔme kaka va kɔ ɖe tsa dzi la ena be lododo ame gble sa ɖe bena akpavi mi dzivi yi adowe kpɔ akpavi ko dzina ena be ame gbogbo ɖo gbea dziku nuzizi ati nuzizi me veve sese aɖokli ɖuɖu ame ɖewo va na bena wo tsakana wo mba nyana nyɔ le ɖusi dzi o no bo asɔ dɔ da si na wa vɔvɔ kple tsakaka na bena wo mewɔna dɔ anyuie ɖo eye wo ƒona ƒo ɖe ame tsa nyuie ɖo eye woaƒe nuwɔnawo ga le me va de sɔfiɔ bena nuɖe le dzɔ le nenema be amea dzi vɔa ame ɖe kpekpe menya nu si ke ne le dzɔ ɖe dzi o donc ade sɔfiɔ bena dzidzime la abi ke luvɔ me na wo eye mewo dzi nenema me amewo tsa le abi nua me eye mi kpɔ do dzesi do le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ me Petro ƒe agbalẽ gbã eta gbã kpikpui woe enyi Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ gbã kpikpui woe enyi gblɔ bena elabena mi nye bena menyi nugbegblẽ siwo nyi klosalo alo sika la wotsɔ xe ƒe ɖe míata heɖe mi tso míaƒe dzakaninɔnɔ si su mía si tso mía fofowo gbɔ la me o waba yi edzi ke elabena mi nye bena menyi nugbegblẽ siwo nyi klosalo alo sika la wotsɔ xe ƒe ɖe míata heɖe mi tso míaƒe dzakaninɔnɔ si su mía si tso mía fofowo gbɔ la me o akpavi me dzina de wo alo dzina de wo leke tɔ le lo ne tɔ gbɔso dɔme alo gbɔso fi ɖe eye kpɔna dziku eye wòkpɔna tɔ agblɔ be yea somble yea la wɔ dena me nukpɔ gbe ɖeke gbo ma dzidzi o ne wotsɔ de srɔ̃ divi kɔa nenema me nu la va pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ne le ɖokuiwo me ya nuɖekpe ma kpɔnɔ dzɔ ne kpe de srɔ̃ kpe divi kɔa nu si ke dziku kple adɔmesedodo la wotsɔ la va kpɔ elabena ehumenu wobe yakagbenɔnɔ si ke mi xɔ so míatɔwo kple míanɔwo gbɔ ame ɖeke mate si wla o ame ɖeke mate te ɖa le gbɔ gbe ɖeke gbo ne meɖi tɔ oa la ɖi nɔ o ne musɔ nɔ ƒe zɔzɔ me oa la sɔ tɔ ƒe zɔzɔ me alo tɔ ƒe kɔkɔ kple ƒe lɔnɔ me o la sɔe ne ƒe sɔ ne ma nu kɔa etɔ ƒe dea tsã o la sɔe ame ɖe metɔ ano kpɔ avu ŋutɔ tsaka ɖe me wu avu tsaka ɖe me wu elabena wowɔna akpanye womsɔ kena o sɔsɔ kea mele woaƒe akpata me o wòakpui ɖe ko la nu siwo ɖena sɔfiɔ bena fiƒode ɖe le ɖuwoe alo fiƒode ɖe le do tsakatsaka le ƒomea me míayi mía ɖokui me eye míadzi ɖo ŋuti ne nenema be nu ada va sɔ de kpea enyo akpe bena míayi ɖe dzi lekea míayi ɖe veliɔa dzi. Ipode ko ŋuti mi le ƒo ŋuƒo ɖoa ye mi le gblɔ be míabe luvɔ me ƒo abia ekplɔna ame ɖewo ɖo na nuzizi me gasia gamea woa ŋutɔ woabe nu la no wɔ nuzizi na wa ɖokui ke womunya eke na nuzizi wa o ƒoa wola no se le wa ɖokui me bena yewo be nu le wɔ nuzizi na yewo ɖokui eŋuɖe be ɖo afi ɖe luvɔ amea ŋuɖe be ɖe le veve sese ɖe le abi ɖe le ke gbɔgbɔ kɔkɔe la kpe ɖe ŋuti o ye la de ɖe go keŋgbɛ o la te nya ela se ŋu na o bena o la no se ame ko le kpɔ dzidzɔ gɔme na amewo le kpɔ dzidzɔ le wɔ nuwo le teƒe ya wo ya o dzina be anɔ akpa ɖeka egɔme be ŋuɖe le dzɔ le meme o ke ŋu de mɔ na o bena o tsã ate nɔ ɖokuiwo me ye age ɖe nene be enuwo me o
Wa mu nene ma uji be na ni ba no na mi won. If you be mi na dengle so nti. Enyo apere mama jama nya ba so yi ti la desi evelia si ke de so fion be na po me adro fi po de pa gba alo edro gbegbe la eni edo hola me gbo alo atome ni edo lo le po me ani atome ni sika me sa me ho plui no ti po ti cha no fu ti togo ni gba jijo yi Japan alo America cha oleme edo lo le ya eni doda edore le po me amela o ko ji o ko a edo acha la pro cha do o te o de pe do la pro do nya hwe bibla le Mose pa gba le atonlia eta bla ve ko ni puis bla ve ko de ke so yiro bla ve ko ve Mose pa gba le atonlia eta bla ve ko ni puis bla ve ko de ke so yiro bla ve ko ve e gba le Yehowa akpọtọ fún afuwo eye wa tún wo avọle anyigba si di yi nele be na hwe la di Yehowa akplɔ kpetri kpokpo sra kple nuɖuɖui kpakpli ekuɖiɖi afuwo wobli adze xeteku eye wo ŋkuwo aŋlɔ woanɔ nuwo va se ɖe esime natsɔ avɔ mabatɔ ye dzi Yehowa akplɔ dɔvɔ̃ afuwo eye wòatsɔ wo avɔ le anyigba si dzi yim nele be naxɔe la dzi Yehowa akplɔ kpetri kpokpo asra kple nuɖuɖui kpakple kuɖiɖi afuwo wobli adze xeteku eye wo ŋkuwo aŋlɔ woanɔ nuwo va se ɖe esime natsrɔ̃ avɔ Alléluia. Mawu ye gblɔ nya sia na Israelviwo ke edze nyatsa miame yome bena edɔ vɔ̃ ɖewo lea ʋeʋẽa sesẽ vi ɖe vɔa bɔ míaxɔe nenema nu si ko le yɔ bena kpetri le français gbe mea wole yɔ be consomption elabe zozo mavɔ ɖe gena le amea ƒe agbe me eye lãme kpata la xɔ zo nɔ eye me atike si zozo ngatema dɔlélo tension donc nu hamehame la va le français gbe yɔ be consomption eye kpokpoa woyɔ be fièvre atike si ele yɔ le gbegbe bena kpokpo eye inflammation ele yɔ bena asrɔ̃ kple ole yɔ chaleur brûlante nuɖuɖui kpakple kuɖiɖi afuwo eye ole yɔ dessèchement de jaunisse et de gangrène nu siawo le gblɔ bena Mawu la dɔ dɔvɔ̃ sia la ge ɖe ƒomea me ela tsrɔ̃ mi le ƒomea me eye ne mi kpɔ ƒome ɖewo lea edɔa esi ne wokpe dzi le ƒomea me kpoa edɔ sia la ba woƒe edɔ sia la kplɔ do ena bena ame ɖewo yina kɔndzi ye wokpɔe do dosi do bena edze kpokpo alo atike si míayɔe le nua me be atike si gbegbe me be kpokpo ewɔ ga me be amea dze kpokpo ameawo le lãmetɔ na zo na wo ne eka le dzi be le ƒomea me ye lãme le tɔ zo na o ye atike si le do ƒo na o ame ɖewo lea sukrevivi ƒe dɔléle ame ɖewo lea woaƒe ƒomea keke tsitsikpo tɔ na nugatema ko ba woyɔnɛ le gaŋkui la kpɔ le ƒomea me keke gaŋkui kpo kɔta tsɔ na soke ɖevi me ŋutɔ tsã ame gbogbo ɖewo lea gaŋkui eɖe sɔfiɔ bena le ƒomea mea fiƒode ɖe le wɔdɔ le ƒomea me ame ɖewo lea eyɔna nu ɖe bena ulcère nga abiladɔme abiladɔmea ame ɖewo lea menyi be wova ɖu nu ɖe o womewɔ nu ɖewo vɔ wova kpɔ de dosi do bena abi xɔ adɔme na wo katã adɔgbovi me ale gbegbe be wozãna atike
on a déjà de voir et doit pas porter le web et to kaka modo le to cha do ba na bina ba bina tabobo e gamba wa na tana o ni bon bo ga mo mi so do na ton ya akwa ato me ta me bo e ta bo o cha fi a me ta bo ti si a we wa ne e to npo na nku wi de ka ma jiji wa ni mo wa ni mo nya wa o cha nku wi de ka baba te no po no nso ke de sofia be na fi podele le wo do le o me ame ma mi da jagba aji ni ko le yo gba be cancer a jofito me do o amo ina kondi amo le so kondi so ba no pe ne gamu la shiwa le ko la wero kondi dokito nwa tike o le zen o wana analyse o wana kuna nu me o pona be e do ya le ke nti o nu na tike a ele zen kwa mu le fe me mu le to mu le fo pe le ke go e ya ma o mu se kata to de ka ye gbonya wa ye le ka ko ira te yodo wa e ya be na kpodo adesi e ne ma o na pele nti wo wa no mo kpodo adesi o e yo ojo le npoli po to mi akolo du si dia e do a ala ba no sinpe na we gbe amoro le o kuti do le ame e ye amoro le ava va me bo so afo na amoro e la be sukle do le sukle vi do le e na bo so afo na amoro amoro le o so afo na o so abona o fisike no le uto ndula yine ne mo wa mo nje nti o ntita e no ba yine ne maro bibla na mi nya be na koko pe dolele a gbogbo to aso na fipote me koko pe dolele eso ni na fipote apakui kudo abala musio ale mo le na moro o sina to ba kia apakui kudo nga abala edro na wanti kaka jina be atro kurentia musio ni nu ko emi sona deleme mbo be ya la bayi le pour même amoro le o japa amoro le o jakli e ya amoro le amuno botere na o amoro le atomedo atomedu noa kaka edutoa e tava le po de Jésus de atomele douye e mu fo santo madalon kasha gamale ka ko ya no abadi atro yinyoji atrawa dusiji ne sende ko to gomo e de sofion bena ndele jole pour me ame ntita fipote siala mu na nunyere la moro pa gbemo ntita bibla jakpapa akumume nya jakpapa nya trosile nya pa gbenti ma un se kata sikere gbonya ala e ba le klalo bena ya honao puire ko na do de shidoe e Yesu Christ bo hua e dana do sa do musene si vodula do de shidoe no do de shidoe kwa mau adagbe wale nchiwo mau ne yiro maso gbe na epoto mi ti vire so gbe na madame ne pompokuro ya pe enu veri aji Amen. Gbeleke mi le gbron wa ele bebele mena olado jesi edoke le lewa ya kpo bena edonwa ewona do le pome ami kengbe olaten jole me olaten tole me lesibe mutina be docha nenye be onya doa olaten kwati kene donc anene be lele gbogbo me kuro luvo me pata wa donc amba unto ebe mi anu ne ba de do fifia mi bena yanya nu ke wenye kuhina mi bena mi dejo ne mi anto mi atembo mi asugo ma wa le dijome amen eyan igba le ye dikuro ku bibi par correspondance mi la gbo be nu kenye ku bibi par correspondance ma bon les cours bibliques par correspondance c'est pour notre édification. Tout chrétien a besoin d'être édifié et c'est continuel. On ne veut pas dire que moi j'ai cherché Dieu et puis je l'ai connu et ça suffit. C'est quotidiennement et c'est continuellement qu'on cherche Dieu. Donc les cours bibliques par correspondance, en faisant ça, nous avons dit c'est notre édification, c'est pour notre croissance spirituelle, c'est pour notre maturité. Le chrétien a besoin d'atteindre le niveau de maturité. Alors que tu es mature, tu peux mieux servir Dieu. Dieu même a besoin des gens matures pour les confier sa mission. Il a besoin des gens matures pour travailler avec eux.
Donc, tu ne dois pas rester à ton état habituel. Tu dois chercher toujours Dieu continuellement. Et ces cours bibliques peuvent t'aider aussi à être davantage édifié et à aller de croissance en croissance et de maturité en maturité. Alors tu seras très utile dans la main de Dieu. Tu seras très utile pour les autres et ta joie sera parfaite parce que tu sais que toi aussi tu es disponible, tu sers Dieu, tu es en mesure de faire quelque chose, d'apporter aussi ta pierre à l'édifice dans la maison de Dieu. Donc c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Et Dieu ne veut pas travailler avec les gens médiocres. Notre Dieu, ce qu'il reste, c'est la médiocrité. Il veut des gens parfaits, des gens qui marchent vers la perfection pour pouvoir faire son travail. Alors tu es interpellé, tout frère, soeur chrétien, même maman, papa, vous êtes interpellés à grandir en Christ, en cherchant Dieu, en faisant ces cours, ça va vous faire du bien. Et nous vous remercions, ceux qui ont déjà commencé les cours bibliques. Nous vous encourageons à aller jusqu'au bout. Parce que la fin de toute chose est plus importante que le commencement. C'est au milieu, à la fin, que tu vas découvrir encore certaines choses que tu n'as pas pu comprendre au début. Alors, vous qui avez déjà commencé, nous encourageons à persévérer, à aller jusqu'au bout. Et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup et vous allez encore croître avec Christ. Vous pouvez atteindre encore un niveau qui va vous réjouir vous-même le cœur et sera une bénédiction pour vous. Donc, nous sommes en train de dire que les cours bibliques par correspondance se font par page imprimée et aussi en ligne. Nous avons des lieux de dépôt. Nous avons fait des dépôts au centre communautaire Tocoin, au centre communautaire de Baie. Et nous avons aussi fait le dépôt au niveau de Petit Jésus, auto-école Petit Jésus, en face de l'église catholique et séminaire. Donc, nous avons fait aussi un dépôt là-bas. Et nous sommes en train de dire que les jeudis, nous sommes au complexe baptiste. Donc, si vous venez là-bas dans la matinée jusqu'à 14h, vous pouvez nous voir pour aussi acquérir les cours. Ainsi que Georges Mémorial, qui est à Nikonakwe, non loin de Togbato, non loin de Boka. Donc j'aimerais ajouter que si vous voulez faire ça en ligne, donc en France, c'est www.missionmsd.fr. missionmsd.fr. Voilà, en ligne. Donc, si vous voulez avoir encore des besoins d'éclaircissement, donc vous pouvez nous appeler sur le 70 41 09 27. 70 41 09 27. Move 99 48 35 45. Move 48 35 45. Move est sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Enyomi dakpe miagbaso enuwada sina mau. Papa mau nu son katato mi de akpe na o. Iso burukwe kafkafu no bena ogaba klome lele ya. Minya bena oyo ntona ti apo do o. Jale sike mi ani wo mi atovo mi bi obe gbogbo ko pe o nto yido adi la mo pe jimi amo be susu mi amo be luvon mi. Bena me ko senya ya papa. Ne waten site wa wodo swinti ne ba ne bide na o. Mi so gblena si o me bena ameko vovon alo dikeke gbale me la gbogbo ko pe puere wa me bena wa jinwe na wa do pe la bena no site la oya onona emekudo mi da pe na papa de gbeto ata emi gba so radio achanda si o me bena apo asine no eji ne do acha ne ba yeji ma o pe gbogbo ewe wona do ma to te mama jujo la ido aji asere ga kemi la gaba dogo le pi gbogbo na o nko de Yesu Kristo bi nko mi amen. Amen.
C'était votre émission Les Pauvres